UMP Lok Sabha na Wayanad Parliamentary Seat Kerala, Rahul Gandhi ubaderu Presiden Barim ke All India Congress Committee bunwanyat kijat nasional ling kediat najan badan ke District Transport Office Riboy District Syambadan NSCA Paham Sim Nongpo komsi benta ke Bharat Joro Nyaya Yatra kepada ke jingyalap na ke benta ke Parti Persya Eka Bharatiya Janata Party Daw Rahul Gandhi ke bawlau dep benyat hakeleng ki Parliamentary Constituency jong ke Lok Sabha hari India. Kani kejingwan nyat kijat Rahul kandai hak arpu atri ukula lengkot arja arpu saw laong Presiden Keriboy District Congress Committee RBDCC ubak Charles Marngar. Nakaliang jongka Riboy District Congress Committee kumu Presiden bat nakabenta ka Parti Kongresi Berokwe Riboy District hidon kijing penbena bat kijing kerpat kapil nakaliang jongka office jongka parti Syabaro kinong song bayi jongi ki badan apo jongka dong riboy kunjuro ki parang song ki badan apo kejelahi kumbabaro pi tim ba UMP badan buram jongka Lok Sabha Rahul Gandhi unsa wan banyu kejat ha ka snong paham sim badan paham sim ha ka arpo artrik jong Beliau benai Januari. Kene kejing wan kejong Rahul Gandhi. Rahul Gandhi ulas dang ia kene ka. Jing ya kejat kejong habrok kuai keri India. Bat ni sungkaban haduk kata ba mentah kesin. Rahul Gandhi wan banyu kejat apo kejela kejong ni. Bal ajir ro ia kejaka banwan hangne po riboy hamadan paham sin. Tekum ta nakaliang jong Keriboy District Congress Committee idan kejing khat kejing we ya baro kinong song nadu kinong yalam snong kisnong beper gi penapo ke district kinong yalam haki snong kiseng samla kiseng long kami bat ya baro gi pat ba anong song kum juru ni khat so baro ya kiseng tremon so baro ki penapo ke dong riboy gi jongi iwer ngi khot yepi bapinis no ketilang bat ngi ha kejing wan kejong Rahul Gandhi hak apa atrek kejing wan kejong Rahul Gandhi unwan ngin priang yu nang do te napo borni napo jarobat bat unsuwan ya terda bat kejing sedang banyak kejar sedang banyak kejar napo jiwa DTO office nya kejar hadu ahmadan paham si kumta nakaliang kejongi ikerpat ikipai pak paro bapin sobaha banyawan bat kepor ke bapin wan kedai nadu kepor shibeje ban poi hamadan paham sin ipai pak paro kindon lupa bat adin nang tau Rahul Gandhi usawanya kejam ipai pak nong song snong ki badan hanopo konsumsi kini kisnong ki surok ki badan harut surok ikerpat yepi bapin snok tilang dak bapin yami sesurok pinyaya kejat lang nadu napo DTO pinwan bania kejat lang hadu paham sin iker patru ya ki nongsong dukan ki parlok ki banyak kali kamai pin so ba ban ya mi pat ba ki nongsong dukan le se pin long ban ino dukan di jongpi ko por bo Rahul Gandhi wan iker pat ya pi pin yang na ki dukan di jongpi pin rakti pin ya kawe kti kum kadak jong jing yang so ba ya Rahul Gandhi kejingwan kejong Rahul Gandhi kam da mut than tang na kabenta ke Parti Kongres baru ngi sakhi kata ngi ui ki jingkran gi jong Rahul Gandhi bat kani ki jingwan jong o hitip ya ka kum kata ka Bharat Joro Nyaya Yatra kabamut ladangi penkela gede ke jingyat kejat na kabenta ke jingyat li bat na kabenta ka hak nila ban on kin pareng kata pilgrimage justice kejing ya kejam nak bentaban dawai ka hok naman yu i kejing sya yu right jong kari ke jongi aga sinsyar khadar ke demokrasi ke kumbakalong menta i kumbakal sa collapse tede error kan ke benta ba Rahul Gandhi wan ban kran lor ki nongrim ke jong o ba ngi kerpat ya baro klem da jer keteng yano minoro
Lem da thau party yang nor I khot I weri pi paro. Kelet ya gejing so party nama 1 ban ai gejing kelet. Halor ke nongrem da ka benda ka hok ka jongi ban yada ya ke negeri India ka be ke jongi am ta ka shongsok ka shongsai ka jing sin shar ka hok man yo I kini kisni kumbalo mata I don padeng gejing ma kari hi paro koi.